saved, people are restored, people are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on my TV. That the pastor should rise to a level to become a strong man and a servant of God. Amen. Hallelujah. Sa toka na ikarosa nga bulu katolo ni wasi-wasi ni lotu panlua kena matentu. Ni sampula mina na turang na marama na torbo ngone leo. Kapaka kina beke ni sol-soli. No namba kamay na iwasi ni ngongo. Wa bina ka tsika pa ni toki ni bula ngone turang at Jesu Kristo. Wa bota kina bula rani kira mo indambe ni sanango. Kapaka kina beke ni indambe ni sarsar. Mana bese buru-buru ni sampula mina. Tu di beka na ngauna, tu di na singa sarla ka buli, baka tak. Baka kito sa pambulo tiani ka, baka nini bina ka tiani. Na buku ni kena daw namba kita tunga na program monggo kapag usibi oira na daw pulang mai na bukuni kena mai sangai tsunga na pipa karara mata mai na taban lotu na bonua kena benga tanga ta karasema na rukuni nonta matentu na kabine da babni na kabine kwa dar bambula tale alipate wangarwai man tamata kata ni labu musuki do ber kena bolis lesedaki bulbinak bambula bir na bekandar ni bulbinak alipate ni bulbinak talang kumni na warong tigumai da bawa ni mina wale na station mina ngona kendo suli tu nangona me kitu mai wembula ngudi nikina ka vi bagara mataki na sona kasara ande sana tu nikela bawa wisi bimbala tamada ni lab musuki sana matambos ni lab musuki ni ndone wasile ni le wiviti anda levenati ngona tamada ni lab musuki sandon don weekenda mandana kawaitiko kanda vina katamenda kila nada baso tia baga doritu ke na lom ni tamada ni la musik betana banu ya maro itu kina na non dei lavo todo na da tu ni te keto me keto na mare ba bina tu no ni lavo me le do vena ngoni sa do veni kina bagi no ni baga de ngoni lima sa kalima la da ke me sa maro rei vina ke tiko tumbu da ke tiko me le do to ndo ne ba tangi ngi de vina mo ni roni vaga tule wa ka ba ta vina kina na no ni lavo ya me na ngaro ni kemuni na ngoni ni sa sa ba do tu ni kina na num ni wi sing ni mata sa kala tu ni mata sing bela ka tura kena marama na ipola mata vital no na bacinta no na makete uno da banga alu bena kasar sanga ni baka ni ko lagi taraka na waka ni ola kitara na waka tu ni kandina bona siko na ndo no to bali bola mana la ni laki re rongoda kala ki vingo mama ne vi tuku matata na vi tuku kandina pa bibi na ngau nenta sato ki ngo ndare de chiko yava na baka tumbai labo so tabi tunga na ndre kita COVID-19 pa bena ba tumbai labo ni tamba taka di labo musik ndei bina chiko binaka taro binaka na num ni taro ya tambala tana go ndo ni tabi bimbi ba do la tina tamba la musik ko ba ro sar ni tamba la musik me ba sokumu na mai na no da musik kada na daga senda me bani tamba la musiki maro roya vagatumbura na market ni vagatumbu labo balata menangau na dava kinen do namba ki me ke misong listal na tumbu ko endin do na nama kinen na vembak matana salanga ko tumbu tu kin no de la ken bal santo na tai bimbi ko nuita ki mana tamba la musiki ana kera maro iba binaga vagatumburi iba binaga na bunu ni vagatumbu labo kito vandeuda kito reda ni ngona bona ro me kinen tumbu binaka me keto baga tumbi la wakena ken mal sando na tik ni tavilevu ko ngara bartam da la musuki na bonno ni baga tumbi la sa na bonno da ba menda baga tumbi la wada da sara ya da na bi bula arot ni nango Desember ni ado bi kada mekin na covid na tamda la musuki doktor roni vaso ku na rot ni 5.5 kina 5.5 ka 5 milion dona bula ana bonno ba tumbi la na ilavo kwenda social making na kwa kito vaso kumuna na musu kede musu ya kwa lago mai weekend na musu na memba todo yo sanga yote o kito me kito na vaga tumuria na ngono mandanga Desember na covid go rotel 5.5 milion dona bula lago mai kya sini oka kina na tumbu kwa rau mai na tumbu na bonwa kito baga tumbu lavo tu kina rotel kina rosabul kalima kina tulsabul kalima na milion dona bula kaya dona bula 5.5 mai na tamata ana musu ngako musu mai sange meni teta begitu begitu baga tumbura na ilawa na bono me baga tumbur kina me daga kina basu tumu mai na tumbu ya na tumbu ko kito rawa te chugo na rota na ka e via chugo na
ni kito re da dada o koe na be chigo na rosa bul kalima kina tulsa bul kalima tal milioni dona vula na tumbu kito ratu sumi na vula kito watu bila butu Sembar Covid dah. iya sembar na covid ni lang me na covid sampai sana be tumbu wale lera bateni sa musu ko kito waso ko muna mai na walu kina lima kina lima sa tin ngana pasende sa sintin kawalu batal ngaki na reda na bunun nito watu bila ina sarvanua iyo dona kauda bia ba matata na vanua ba tumbil na bukin tamda dan lamu sigo koe vinda itu ba bina e wasa itu ba bina o koe sanga ni ba tumbil ba nan do na vanua se ba tambagin do na do na vanua mate daga bale na vanua ba tumbil la butu kina gore kau ko bina ka tsiko ira na vanua ba ka sudu mo tsiko mai gore na tumbu ke dengo ba so komuni ka imbi mani la bone tapane ni la naka ko na bono ndo ba tumbil la bukin de bina ka tsiko ira Namunoya? Oni na kilawa bina kaya dani nanguna ito may kina na COVID-19 ko klan Santa Clara bina ni songo na wanga buka na songo na borda siya sing na bataray na bi buka kina bi lokak ko endo na banu ko taray kina na toramadanan nito watumbilaw na hotel na bi hotel lilibong ko tatuke na tamada nila busuk mo na tal no tamada nga ba na tuke na hotel lilibong tatuke na ibit go tebo nga may na GPA chan don ron na percent na token na holiday in don ron na percent na token dagila kusong pango na Coral Coast na natandola wili kina na golf course na token don hotel to ga ravita na natandola na atule na hotel talanga token to dan la musuk andagay sirso ba ni malu ay mommy mutamuren na Queens Road sangay lawan niya na hotel na Marriott na merda ito kita token o kada na mebentaw na musik. Nagilawan ni na dinda na raw na Westin na Sheraton Hotel wili kina na golf course. Cara kay wili tal tunga kina na bi bonongo na bi tingning gela ratura vita na bonongo me wara gitu me na wator date. Ya na bonoya ko ya enda ba tumbila kina ena bono ni sarwono. Yun do na kaube ba matatatango. Na nito ba tumbila na tamba ni sarwono. O ko e chini nga ba na pasente ni donan raw na pasente. Kalbal nandonan raw na pasente na kato ni mga tumbilabo, tininga na pasente, chigo na sarvanua. Nabibo no tali chigo kina, chigo na tamban ni talo ni Beko Yaki na telecommunications. Chigo na tamban ni Terlisu betul mata? Na sarvanua tininga na pasente. Na sarvanua na nito expose na nito ilabo ko kito sulia na tamban ni sarvanua. Ako ero tanga ni tina pasente nito kato ni mga tumbilabo. Kan bale ndo nga nakini waselela iyo kangandare de tumba tinu sata bute nada ari na redo na hotel le buke de quando to kana memni iyo di lore baga fika ko e tini nga na pasente tini vada na pasente ni to ilavo ko imbiuto na tamba ni sarvano kene bal me ba satu nuati orto ni to ba tumbila bo kito etu na lawa tu ni to daga sena guidelines kito ba muria nangona kito ba tumbila bo kina ba to kay tu na investment portfolio statements and nito investment policies ay kito elora yan rabatu naririko sana risk ento ya na ni ba tumbila ba misara na kaya mabasi ko COVID-19 COVID-19 COVID naririko kaya beto sa na kato nila mtalang ko sinchungan do ng basikete chigo na vida sa ngabul ng basikete mo bala te kaba endo na lang kaya do na tamba ni sarvanua chigo era tortoro mandango sarvanua nilang ko na sarvanua nanito ele wala sinikila na tamada nila musuki kada na tamada nila musuki and the token na evit sa ngabul katul na pasende na talbo ni biko na Vodafone ba bat ni kito shareholder na ATH sa kwa shareholder talangay na Vodafone. Kito talangay chuko bantunin doon ito share na Vodafone chuko ni basa ngabul kawal sa basa ngabul kayo na pasend. Kembali, wits ngabul kawala na pasend ya wits ngabul ka tulong ba kasi wits ngabul kawal na FNP token na Vodafone. Kembali na ba telefon chuko ni Vodafone ni ko talaga ni do chuko telefon ni Vodafone ang doling at chuko ni ito na FNP. Nangonel nga kina na sarvanua ya ni sindela ko tumengo. O kaya na tambanan ni data, siya na telefon ni Biko Yaki ko na data. O kaya lang ko tayo, sini affecta yung kaya na sini na COVID mo. O kaya saan kayo tumudan nga, narawin lang ko kaya raw may na. Sa chiko bandoy ba, sana ko nga ko, sana tok nga ko. Doon yun na. Kaya nga na huna, kaya was ito kinabang ko, may was ito pinaka na nito invest, makakunit yung nga, nandoon ang basikete, siya nandoon na industry.
ke wa endua na lenga na tara o irango erna buke na kena tumudak Balsa bebe matata tura kena marama na babili mena tikina da virtona bale sini seta ke lipati wa garawai mana tempat kata ni labu musuki ni moreda na lebaran to baga taronga tempat kata ni labu musuki bati kena matentu na dava na no itabi na matentu kena sena non rovio kani rane bi bawa kani tanga mantanga ya do ketan takalung atai kelas anta mai marutong mana tungla laki bitare bagi limu sabu yo na tamata la musuki o kwasa bagi limu sabu kavango sember ni tu bate ko na matentu bit sadi din tamata la musuki na tin ka dia on sabu kawana wana ambaki anda ba bin benaki na ber non dai liu raya ko ara budina mai ra ka samta me na kena toya na tamata ni la musuki anda ba bin binata yo atau ya benar teman-teman lu musuh kan tu daga nama tentu, warna itu kini daga na employers, wata kei irna member, na tripartite foundation kau tentu kila orang itu kan. Ambudin na teman-teman ni lu musuh kan awak sama ni tripartite ni daga batan itu lu. Dan sanggai lagu main tak kelungat ni tebu main nampak kia sama ya dovango, ya nango na FNPF talenga. Okoya na nona baga tumbu ila nona le dibe okoya tu ba tegi koya na matam bosse ni board ni FNPF okoya tu ba tegi koya melewa na vika ni baga tumbu ila member tal tamada ni la musuki itu na lawa kitu daga kina na FNPF act okoya ndingi taka na vika ke de member dikitu e vir kotori tu na lawa libungo ni FNPF kene balambale vikitu na tamata ni la musuki okay to baga bimbi takati na neto vengaravi me anravi kina na okay andundu na member our responsibility at the end of the day is to the members na kena maroroi tango magbabe na non de lawa na FNPF me ketu didi baga na FNPF enandua na kena didi me rawti go be kedana me nangona sanda tebu da kina dambil da sanda lia do me da torno de lavo me didi tu na FNPF me rawan inda tamusu kana non dambuno ke non do nangona sali ada do ke membal na veka ke de kitu didi para tamu da lusu ko me anraba our first and foremost responsibility is we can na member is to our members kan bala ba tu lo wa ke de kitu takava me na low rate ko me na low rai me anrabi na veka membalati kan da andun na member ni FNPF sebenarnya kita reda telecungan nonton matentu bau reda telangano na baka tumbu lawa ni kina tapat-tapat nila musuh itu ketelakin nono yokok Pinak, ubeba madal taka, ubeba kau satu guna uti tu guna buno kitu batu bel. Endua na nito katonia uni baka tu bilabo. Endua na kena wasile witu guna matentu na government papers na government bonds. Oke ruta ni wasang abul karu na pasente. Iyo, enandua na guna na bida na beksau cakwa ta basarte na bit sang abul wada na pasente. Bit sang abul. Balata na lawan ni tau matambose. Oke tau kitu sigre ni baka tumbu ilawe tau tumba. Iwalangi. Kaya kita na watu bila wala mana bantunya menambang ke kibi desa Reserve Bank of Fiji. Lawaya. Kena bal ni lore wata na lawaya ni klayala ni ngana ni tu watu bila wala ngi. Kita na watu bila ibit. Iyo indona ka ube ba matantag namatin tu sembar bantu ni indona ngona. Kita zakab na waka sama me musuki me wale lai na itu watu bila bena matin tu klainan dona kon lihat sarto na bit 90%. Kita wale li sama tu me sama was 90%. Was 90% ya ko na bagsaot ti kita be rawat kita me na matin tu rutin tulan ro na milun na tumbu. Sadil. Ko so me na matin tu. Sembar bantu ni dona ngona me sa ni so me kin na na tumbu be kita sa na dividend be kita na matin tu. Nandona na labatal nga ako kito sulya ba naman tinto. Eba ata gana baka toro ta kibit. Na tarni balimbula na wawu na kan ba lokoya endona i buri ni labole ni be baka toro ta kitaki. Eda ka ti ko ibit. Ko endona kena tar mandanga mo na saw. Panan dinaw dan ngona atu may walang dana ba kani muri ko may nandinaw ibit ya. Torama na tamata nila musik batam yan rabi kina kena do we tumbiaki na ilavo ke baka dinaw tigitu na ilavo tan embiu me kene torreana ke mabal na ilavo ko sueli bana matentu e buke na kena baka toro da ketai o vit veki mamitala na baka tumbilavo
enang buturarani ba tumbela ba na buru ndo ba to kai tu na ba tumbela ba na matentu me risk free assets risk free assets so ko conservative assets na ngona ni adong go na covid gam da low rai ora superannuation funds ina via se buru elewer ndo bitur ba tumbela ba na stock market na ngona ndende ba ngo ar do zidele stal mai na matentu matana ba no na lele kin na ririko binatal nga kin na tumkito ba binatal tu na tumbu kito rawata tumu ya sembar talanin do nango na sesini sumu kina na matintu na nona tumbu na kanton na kona safe investment wa bira na nombu reda ni ya na buku ni nonra baka tumbu ila wira na ngau na era na baka tingwe ni kina data le chungana kina na ya kito yan raba binaga balatani tui na law ni FNP veso na kai vir kotori kina metango magatu na nonde law matai kene matai ngona kito daga kina vivisa wana ronon dolutin karo kito awasya bagatul na tombu ni kato ya winafan ili wondo mani mumu mutunga do tunga nora pension raka rawaki pada tunga la mango na utikina na reform kito sawasya werna sabaga de na pension donga na non rafan na kato ni au kwangara ver o kenta sember ni du daga tunga rilaw dote non kato ni au dote ne au kwangara ver na special death benefit kwendo suli ver na sa wade do suli na premium Chico talanga na katunia. Ortongo era to wasi tolu tu e kilei ba vena tu na koko vai lava ni nonda to koko merto ngarava na itabi se merto soma na ve ka ndondo ni merto soma na ve kwa ndona kene awili wa kene karua na ngoni bibisau endona kai ba to kai na actually na no na mindike batal ni tu ibola na ndau ni figara ba to kai na actually wirna actually ngo yada wirango aranda undike ba nandinau meso mana fan ba usi na peniseni se na ve ka meso mana tamadan la musu na vengo na tau kila itu mili ko na viambaki na mindikeva ko sanga mai ba tau deita ka nember ni pasita gina ni tu tuku baila ba na viambaki o ko me na ga indikeva mereda e chigo mana tamadan la musu na ko baila ba me vengo ba na tumbu ko meso mana ndona bagi ko na 5% ko so mana bagi sa to ono point vitili maso mana bagi ni liwa watake na vi kami some vir na pension ko sar pension tungo o ko aroni so muchuga na viamba ko na mai da ka vendo na ka to na financial conditional report me tukuna kina ni tukuna ko bagila wana FNPF me so mana vi ka endon me so ma viro ai ndo talaka li weekend nda sanga tu ni kila ni sana okay taka mai na actuaria sanga ichiko o ko ale ko na ito prudential regulator ng bank kibit na Reserve Bank kibit ko na ito regulator ko na lobat ko wana no kaya balambal December bando niya na actually December ni kadi ba kana na ito to pinabiyan baki kaya ba sini bando niya na actually na sira ni bando ni na tubo ko kito so kaya balamay na rono dolutin karo na vitatar na bagmengo na viam baki minyo to na bibisoya viam baki apa kay dorcho sige kadi kito sige ni tambage vela ba namatay ni chulay kini katul sa ul ni chune sige daba ngango sa arto daga tunga nandaw ni figure to na actually matini kito balawa e vir ko to rital tunga kito me anraba na tambanango ni otinga nin do na bagay vela ba na lomni bana vula di may daba na tul sa ul ni chune menabaro tagi na report mendikebi me audit taki actual audit taki okay taka may na regulator na Reserve Bank sa otia sa kitong ko tawabo gina public forum me kito kadiba ka wiki manina me kito baka sawi tukutu yana vika etu virkotor tu me kito vakabo kito balatana kana bimbi chigo na kana maroro ichigo katukuni ba dondo na vika me balatana vika ado chigo na FNPF muni kila chigo na memba na koko ba ila na FNPF kina vika kito nabudi chigo na tamadan la musu ina kanita kani sa matata chigo bikenta na sar chigo na kabini kuwa na bukuni lotu bono kana matinto le pate wangarawai da berto na bagale sile sedaki tamata kani la musu kini ndare da tal chigo na COVID-19 ndare sini kala na ngona da bananga laki dabakina na moreda chigo David naga chigo na nonda to tamata kani la musuki na buku ni bagaro mai na nonda matinto ni bagantu ni kede maya na non rasomi chigo na be mada rua na po be na kenan dende rao ni dona dengu ba chigo na tikina na kito ya da dona kabimbi kito yan rawa tingo na ko kito sare no kito nimber ni kito da ka dona vivu ke bango
Kitu sakila sartu ngai vida na endodun me kitu na sumakin. Ando talangan na tawi kalau liu kitu sa tawi ngan. Emberni kitu takabe donaga. Kitu sakila tu na dava na kene sau, chuku bi kitu na kene sau. Na ilabo ko me kitu maru itu me dengu betu na susumia. Na ngono ko klanya savare takau tu ni tundun lo chao china ma da sau tina pepa. Rongono ko na ilabo ganga ko chuku bi kitu betu kene dipujar tu na rutu chuni wanan rawi chobul kau le million. Na susum kitu asim beri wiliki na ve ya utaleso. Na cash flow, na kena rara mo pa modal to, na cash flow ko e karuangan ninra na ni tamata. Na dona business sen dona songo ba ngo sa. Na ngona nga sama de kinra le nanra to mate. Lenga. But na cash flow ya ko ba bu tu no musumo ti ko na vi ka membalete. Pa mi vi kitu na tonda la musuki. Chiko na neto na kitu yanra ba bimbi. Na neto labo nganga metiko e vira kotori tali tu ngai le tala ada sini klai vira kotori tali tu ana law ni FNPF na solvency requirements me kito walawa o kito ndon me kito authority go sivia na yau ko ndon me kito so makina na nonra tormanda new dona kere varete ngango be kenda na memba nango na vanan raw basa vulkan dua onon raw on sa vulkan tola memba vanan raw basa vulkan dua onon raw on sa vulkan tol na lewni yau ko chulta la musuke e 2.1 billion ke wili kede na nonda ilabo na vanan raw basa vulkan dua no ndol na memba go ko tu nonda account wili kena na tumbu ko sa so muti weekend ai rote tu ni ono point in do na lenga mana bitu ken bal ke basa tu ni me so na FNPF ni ko na so mi kede e vota le 2.2 na billion ndo ngana kene vareta ki raw sa ramba lewu na ko bagilavo etigo na tamda dani la musu ki meroni na dengu bakinenda iyo we kito yan raba sara baga matu na liquidity chuko na neto liquidity committee ba wasibe na anangauna ni COVID-19 kito to yan raba na veisinga melore metigo na ilavo mena sotava na susu midava me kito soma na COVID-19 sana development projects sada kito beta kava sena ko na yabu e vata raitu wala merala mai kina na kere so ira saramba ke 5.5 so se dona kene waseli usar sibe na 5.5 se tungna ni to ilavo verto ke to yan raba mengau na merala mai kina mer mai kere bate ana ni to yala I'll promise to pay ni rala mai mer mai kere na dona yabu e vata rai wala na FNPF mi chugo bi kitona koko ba ilavo mi se uviro na ilavo Bina katura kan merama merangan di tabo. Ocho cingani no muni. Biba salataki, biba ditaki. Totolo sar cikona ngauno. Na buku ni tampa taka ni lamu musik ken na muni biba raram taki de ocho cingani. Nak. Eu endong anak kau ndo bausando biba raram taki. Vi kimuni nando bina to muni kilai sona tarum na tahu dalam musik. Usa keri kimuni bang bimbi. Yalu bina ni ngolang ame bandun. Ina tampa taka ni lamu musik. Kulang no makete. Kunyo ni ngolang na makete sana bono ni ringu nyanggon. Au bia biba kan dei talangan ni kimuni na memba. Au si be kimuni na sa taka tunggo sember ni musu na ni musu. Ko na sala bina kan don ni marro ilavo. Mo mutusoy da ngana no musu ina tamada ni law musu. Wala na ngono 5 kan mambal. Oye ko chuta libi ko rosa bul na pasente. Klangan ang bulay bici ada. And then na marro ilaw. Tu tanto do weekend da ko chuta. Bina nga me musu nga may buna. Padon don na FNPF. Kakunyo mbeda na $5 na $10 sena 2% sena 2%. Kito vambauta mana teman-teman la musu nindo eto soeda nga ba usi bikimni na semberi musu kumni na civil service kito lagwa bang chingwat wir na kito aching mana prime minister's office na Singapore Rowai na vi bonwa kito lakin hala to nga mena kerker elev matanga be kimni na member sa tu dikila ni chuko na eroni rada ka bang mer to soeda nga musu to soeda nga musu erna kinro ata kamata ke rin to balislis ni relawan ya chuko ver ndo na calculator na retirement calculator rada ta kina ba to tolver na levo nila weron ramaro roya ke baka era tiki tani ngasar to soeda nga wale musus wale wini ngando na form na additional contribution form berlakukan relator weron itu balislis era ni ra kito usaba kambote ti ko ni sa tal nin do na bono ni batumbela watan tam dala musuk ni windu tay takana tumbu mana tumbu kwa kito samuto na 5%. Enalo mga nili manemba ki sa uting goyada. Sa sumo uti na tamba tada nila musuk weekend na memba. Sa vei vota ka uti weekend andun 2.2 na bilyon. Weekend na memba nalo manili manemba sa uting. Nanu manila wo kito bambutan ni namila ni kito
na vika kitu bagai dora tiku na davika lau kitu bagai dora tiku kitu vivo di tiku ni marro iba bina tiku na nonda ilau na member ni tamada ni masuk. Pila ka tura ker marama na lotu banua ke na matintu ka rosobul ka tole wasawase na mai daba tali na boleh muna meningona alipate wangrawai da berito na bagle silisia da kini tampa taka ni lava musuki o inonda bulangi chuka na ka benden dai me edo bana wasi ngona ka taraba na menindo ni bingara alipate nei ti badi bunaka ne kalonga tani sama. People are saved, people are restored, people are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on my TV. That the pastor should rise to a level to become a strong man and a servant of God. Amen.